Namaskardom lasnang tum asame theklong thailand on Facebook long same kwan ne mane ke viral lon na video same la pena sonak thasi tum long aprans me ka viral dopian lasi ke viral pa kom han same kwan ne ke body same video same ne same mar lo pe ka duk we tum same chini lo bon same la song bom man same no same klang bom la pe no ne klang thu a video same man same theklong lo non so a video bang ko son ma same na tum ta sab so clip same theklo mo same full me klak lo mo same tum an same as a clip same lang pa me Buông lăng ạ. Buông lăng ạ. Trụ. Oh no. Tuần này anh quay bước lăng thật đó đây này. Oh là mình bắt được tùm này. Kupi ma pur da problem mage asi sona taxi mas theklong lo sona taxi tum long kar biang lo dop piklang sona taxi sona mindset mate sona phu ma that dop piklang itum long pin ana dim long ke tim develop tam de journey sona same dop piklang asi song bom pen same itum ko report ma same tum dak chinyam sna la so chinyam nya point ma la lo non itum non dak ke isi ke chinyam de da journey ba la lo itum no education man itum ke charlie la si lifelong process tam de education mane itum e kai long charlie ni hai hormone se itum education la si education long same itum long tin ta part do formal first ke doke formal education sapen non formal education sapen informal education las tin ta part do da education same las tin ta part ka chin ne join ni same non tum ke pinana tum same itum long karbiang long same la sona akisung sem phuna ko pension atum chipa viral same du ulo amina market chipa viral tum tip same na pen same la tum viral that pol pen alang tum claim ajat an same tum same theklong lapo social media long stop na theklong lapo asiko ipon ma tum la hai ke pa prime nya a science kali tum ke pa prime nya a sin kali lo hai ke pura mane a ber kadam ya sin si tum long dorong lo nasi no tum ma dak chinyam stang ipon ma same tum long dak ke athemai tum long ekta chini chot ke chok chi dei lasi aga duget same charlie le tum same ma jok tum same tum long charlie du lasi etum bi rethino bang ke me tum same charlie lasi educations ke dak si tin ta part do lasi song bom same tum tin ta part ke tum ke chinning ke na sot lasi tin ta part long chini join si lason kang ulos no same ni si bang ke informal education lasi informal educations by ne favorite lo song bom same lasi song bom same mu dam bom same chini bon po ni pon si informal education mission ma pu da ma ka la pela so por ba mission same use ke pe henu da lasi song bom same tum don first bang ke formal education chiniam sa formal educations formal education is a structured systems of education system educations that is planted intentional and institutions through public and private organizations educations formal educations bane ke non tum charlie bomb school dum bomb college la pen organizations of peace high answer me tum formal education la sonai pulo se formal education bane is ya rule teng do la pen rule and regulations la pen arona tang ten situm dam nang ji jatni la pen organizations no puna jat same arula teng arona teng la song teng ke follow dun ke charlie dun structure teng si itum long ke do dun si dak formal education plus formal education tai si ke nang sot lo non tum long office work mono la pen everything tum dak pretty long suli bom same formal education si mainly suli lo formal education me tum charlie nang sot lo la pen lo ke charlie non so kitab charlie school ki dun hai ba ke formal education se plus la han anan same tum mane ke chini ke nang sot lo hai jon se tum chinam te si formal education ke copy phan ma te dak same pulo itum formal education mane si character mane itum e bang ko son si body language mun to ke chingki di ma pen ko son si itum long kemudian kayak behave nai ma bahan kosong respect pining ma pen kosong si tumno duet thak vet nai ma me hen no hormu ko pi ma chat ma same dak formal education men same tumno long polo formal education ke si structure ke duet lo song bo men same song bo si tum ka ki same science educations history geography everything along same tumno la sormu ke process ke download formal educations aron ma ke school long ke nang sot ma la lo si tum school college song actually a faida ma alle ke do ke la hen lo si tum formal educations ke chini ke nang sot lo so chini join si penan tum same kisung ma son la akenu abma ber ka chiludon si tum purin rok le josi tum download education sabelo pete banga su tum na sakro poi tum adjust tum chuin elo jakong men jong hitam haidi la si formal education ta isi kana sot la song bom se non next time thoina for formal education ma gela ke chinia joini si sunglo apen la chot kelang tum da informal education so dolang la si la chot kelang tum da non formal education dolang Josi pinam tum ke charlie tek soit ma dolo boss me jak tum ke charlie un area join charlie ta tek thik ma do thai la an tum anam sami da government mas me bila do si government chot kallo emina sami chinam masi dak non formal education me da example open school to hol pen ke open college open university la hai an sami la ke charlie un e ma akam du kok ta ho ma mate ke charlie ka dure dun ki sung dun jol hai tuma an si dak bang ke mane ri charlie dun tulong han si non formal education ma ki bilo la ska du ko non-formal educations refer to educations that occur outside the formal school system. Non-formal education is often used
interchangeables with terms such as community education, adult education, lifelong education, and second chance education. Let's say second chance education boleh tumpu dia cok isi non formal education bang. Just itu long formal education, just itu mulu niat pete second chance boleh pun ada cok lah kan non formal education. Let's say non formal education si just Charlie ni hang vek pete dakta non formal education ta isi arulo lah so formal education arulo lah ke Charlie itu mahalo. Let's say lifelong ke tum kaki semi ke Charlie nang ki ke nang sot posi tum no hai ta ke nang sot no. Let's say kuan me tum high IQ lah coba bat itu education si kaki semi Charlie pun aku. Si informal education ko pila. Let's say informal education ni ke ceng ho semi than lo ni posi important nai ma pakai lah si informal education. Itu informal education English pun semi tu chiniam sem first ke. Let's say itu first English pun semi chiniam sem informal education mana ko pipan si pudam lo. Let's say informal education. Informal education is a general term for learning that takes place outside of a traditional school or lecture, sitting, exploring, self-home, marketplace, or at hotels. Let's say dak sampai thandak lo itu no informal education mana ko pila si informal education sebagai itu dak school along phanle tu informal education kali informal education mana everything lo tu ko pima per thelo Charlie anan ke tu informal education principle si informal education ke tu dak hem lo mahang tek plot pen itu ni pai pum no lam ke Charlie dun pen cheng lo ang ton si everything tu no ke Charlie la si lam ke Charlie ki jui jir pom long ko sun ke chelam pen ke Charlie dun ma la pen school no juem ta school no sun si ke chelam pen chin ki dun ma ke Charlie dun ma hata behave ko son ma jir po jir pitum ko son mal hai an same tum long ke informal education as informal education mai tum Charlie ti ai ni automatic se amina same tum Charlie dun der jila si informal education po ke la lo si informal education bang si tum music table te la lo itum long khenu same dak pen si mainly ke bang mak la si non dak education mane formal education la pen non formal education ka be join same tum informal education ma ke so join si tum long khenu same penan tu seven dukok tilo non karbiang long tim sojourneys do pilo se informal education same tim long lake bang long itu idung rai man hok hotel school no hok same tim long dam same la so Charlie dun phansi informal education ma ke si limit ave itu kaki sampai lagi continuously process lo informal education ke automatically lo kan nang Charlie le sampai itu Charlie bomb lo kaki sampai knowledge gain non nang tu video lang sampai nang tu masap sub knowledge ke long sampai high an sampai itu no informal education lo high an sampai la informal education ba ke is important nai ba la lo itu long ke self education sampai la informal education jong sinang use tech ba meka ba knowledge ke gain tech share la pen nang jong sinang brain ong use tech lo te tu school dun dedat tum sampai da itu informal education man sampai amina sampai Charlie pen education ke chepalong pen formal education ta Charlie dun mail pen non formal education sampai tum Charlie and main knowledge gain on mail pen all together tum round ball on tum informal education situm enum sampai tum dak sampai tum ali long si informal education pang si important nai hormular si informal education pang ke just tum use tech te mission life long sampai si informal education ke nimena personal sampai use si informal education pang ke tum long use bang lalo mane kuson si dak cebal develop ni ma ki growth ni ma krabiang long so se chpang turning ma la pe kuson si tum char chak oni ma ang ton sop sampai informal education so si dolap lo as informal education pa ke si important nai hormone lo se itum ka ke sampai ke Charlie bang ke la si donang ji itum long formal education bang ke tek ma menang ji la si tum pir the aron ko son ma ki do ke thak la pen kui bi si dak a form ke do a pi tum ke reng nen ji chat sampai tum first ke formal education chini that's formal informal pen non formal si tin ta par ben tum chini ngang sot pe la lo jong si tum tin ta chini rap room ma chini pa melo pelte tum lifelong sampai aprang pang thudun ji la pen develop dun ji la pen future ke man dun tech ji bang ateng chama phudun ni phansi krabiang long sampai un policy non so tum long son viral bomb lang te ma ken kam chuklen dun sampai hai an sampai tum long information education man si ke bang lo so informal education bang ke tum long ken no tor mang ke ba stop ji phan sampai tum formal education mang ke sampai che promote panang pol pen ke tum long sakuri phan buge kali lo bon sampai tum long isi ke nang sot lo la pen life character ko so tum behave ning ma chane me bahan tang ton thap the jat je dop vet thak vel hai an sampai dak formal education no se dolap lo se so formal education tum Charlie at si informal education mang ta ako good result mang bang po asin nang tum an sampai so video pen sampai isi knowledge long po ma sab so pine po si ning thelo pen nang ton sampai jong si pine te ne video sampai share da me ka chini tum han sampai pachini na dak pi phan si tum long ki Charlie nang sot na pu sampai la lo si ini ke dak science channel bon sampai science channel sampai isi education mang ke nang sot po jonis dak karbiang long sampai tum chethan chimung ni ka duwa ni sampai asi pini video bang na tum opis yang ning matha mal dak nang tum opinion sampai tum comment sampai pina me la pen jong yang tum ning sama ko pini jong si ka chini than paklam ji belte share ta me la pen an sampai share na point tum education ai prana la pen karbiang long pa develop na lalo nasi pini video man an hello pading elo jong si than lab ji do lang bete dak list sampai ding long go sampai itum next video chitong tuna mo ka prek video long science plan chitong tuna
pina video lan hello pardon